au te fie vai lo atolo o mo tatou ro taimi sunga ya Samuel le au piki po Sam ia ai me se fo o no fale tua ia si vai ia ngata le to fine ia lise ia Marie Schmidt e lungo le tatou proclame le vanga o le afiafi ma lo le soifua manuia le to va se tolu ma lo le langi mama ma le soifua maua lise Sam ia fa pia ma si vai ia la tatou amatatu sa utala amatatu sa ufa fesili Sam wa te lo lise ia wa ilo so ilunga proclame wa tele time e fio mai ai to fine ilunga ma fai tatou fa la ilo fo yo le lu Saili Le Amiotonu a Samuelu o mai oi le time ya le mo wa on we on ya lo from bai de un ma sire o mi mun ya puede na pa kai ya sai ko imone emi bo sa ka ko bala au mo fuka fi ya mo dia puede na pa que le ya pena ko e filo ya me sei da mu sa bo pena ka fuai mo fuka wale mo mo ko ya dia yang le mo pena orgi dauloi kalau yang mau kan mengumpul ya fakasi koi ai kalau yang sifat ini ya pan walaupun mai masa memang kufi ya mal boleh apa kai ele apa ya Allah ini nang lama marco kapoi mas pela ko lo famo Longi ka kapapena o mamukan mafang kayu mamumia mafapena kuwang leli kuwa misisyo ay ng siyafang ala fo ile sangale bu pape kuwangi kafiafi boy o manitay mi wa mafidem sa oy dia so mafuo abuo nga mo ile aba mo kalay po mo kam ya como ya lo fole ko susuan ya ko Tamo ya la foi di polo como makukoa misia pape nga kuma auge molikele ya kwela nga fafkai romi afakawai moli kwa faf akele la mai kuwa ngale kuwa ros komwa e moli foi nga fafkai ile pan dia sai foi ma nga usaha penanga afia ya yo enang au fa kasi dia kuama na wofyonga mole kwaya na fafkai ilo ko usai ko pale fa penanga ko usai ai yero kali dia kuo o kali dia kuo ela iku pasang mo dia sa fa penanga ko kalau ai moa ya misi ko ruang sepain ya ni dia yang ada dia kuo ko penanga ko sila fa ini ya so mulai poin orang pergi sabun yang masih foya kumul bau wo main pasang mengoyalo pada kuha umbel fa ngoi ngoi ngo yo mak ngikut fa kaba ya ala la bisa ini malam ko dia ulang ale mulai poin ngang fa pergi ya so foya mai mungil ya aunque vaya con igual le van a fiesta que fa fica ele atunu ai malor sangwa Samuel okay lo foi wa misia vai lengar kasi ala ofisidi ada wa makwai sa moku ala fa fica kile ya aula ngona o tangata fia wa mafayona ai se ya fia kupea nga ya uvae nga o que fia fa ofisidi ya i so ngona ya ona me se foi o seu fartua fa pe fartua fine ya lise okay lo le kele o kaimi kulo walanga atatu tala noa ile tala anga mal history o lausunga ele se tangata e fo le alu farpuipui o te lo le wa sama sani i taimi mua ai peitai o le te tau fa fesilingia so langona i lau rua kausanga mare varuma singa lenga ila kuingi ese mai kaimisa masangi nga yarua o kaimisa yaru mua ya ele ilo tele o tangata
ele itapua ia tele o ni tangata a ore kaimi le nga kupungei ona o lau moli mau se mea sa eva ia au te loi na le a fuailo rangona fa fetai le wa e sangi fa manuao wa o aso uma makaimi uma i ke kua i lai te tonu le potu o tau fia po uta i tanu malala te loi sa walo ma fau le tapua inga ale atunu ya me se foi o sio fa le tua ya ai me se foi o le saidingo le nei vaenga o le Amiotonu le lawa e foi mai tua ke lo lawa va ia oi ana ele fa ka inga ele lo e tangata sa e fa pui e tasi alva ai tangata pesa i Amerika pesa e New Zealand po Australia fatu le suinga langa o au le fai mamoli mau na ta fa tala noa lua male afa tau sanga taluai ele o foringa yo lau sunga nga uva ai aku yai i ka fa karngo ar kamingi so le pese tangata ya ole ase langona fa fo wina ese mai lau fa fitai ya ole nei taimi wa mai ama yai le tulina ole ole taimi o tau fia ma so langona fa fo wina o se tangata fo Iya, baik hari siap. Jadi, anguma siap dari mau tadi, baiklah pui. Ese mai mau masa dengan ekele aku masih ngau kafia, tidak masih ngasa pui. Oleh sesenga lah ya mama boleh kele masih ngadira umufu. Oleh kapu ia me se fo ia o ko fere ko e ha pena ka lo ia wa ko me po e muri ko ira ko ka samaria ma ko ka ri fa ku ia ma ko ia ko i ka fa ku ia e lang mo fi ia mai ke o man ma fo anga na o mo fo ku nei mo fo e o mo va wa mas isso tem me que não confia aí não mo fogo lá não confio mo pole mo masi mo le que pero sala mo bo solo no farpico esse lá poroma poroma paula ne dia le o lá com ele fica o que ele que mo fogo me a fora não fogo me dia ko uma olha ko espera que pouco o teu dengar maku mau berfakwa kuat ya mai sefo fa mo ela de que o pamo ya so pungi dia so dia mo pungi ko fulma o mako ufa kasia mo na mu ela na pungi sio mako aku sa mo ya pengai na ngo si ya ri malo wai suia o langa ngau le patu pui mane kau mama orang mau follow lo mau kau ini lo mau boleh ay okey lo foi lá o dia ele conseguiu ba beli ko como show e sushi o wala que é que o pouco é algo pau é o mais pouco ingai ko mau ele abriu uma coi kamai kai famasi mai asa kelas dia boleh ko jangan pas kai esse é filme kamai kai famasi ela foi ela gosta algo que não vai ia o que sabe o reação sabe o é o wangar kala ia na ku fa peo no ko foi a vídeo wangar vai ia des mo ai mai ele mangshir mako vai mai o afirma ia ia ang wala na pagkali nga pili dia sobat dia ro isi vai mako ia pero mama na mai ulang ama malu ya asaf kaya dia kuo dia mau uma ya o mai le bang o ma mai ya ko mai kai fam sing o pena na buni me dia mo ka lai ye o dia se kia saya o kali yo o karsang ala mu ya mai se foi o mai masa ni mama ya mai se foi ya o ko fere ko e ngalo e kia o fai se au ala yo la ko wang sa o wan kalami ma bu ngau pai ni fatui pui o wan we ku kalami ya pa ma ko se kai ni ya o mai pa kalam mo ngai kai se au da si pai se au ma lu
lea ki kewe lea ulang si ua malanga kuspa ia nga mai ko wa kemi fai ia na wa fui bai au ye ka fit ye nga de la mo maro fit ia ya ko nga fo nga le mo fai o mai o sa ko ma pa ka se ki ko bo se pa ma se wa ai nga ya se ma ko malo o Shalom kapal ya boleh pulava mesti mereka ia menumbuai persia marfasalafai ia boleh puai dengan faskai kalau ngai mur ka kova kalau ngai mur ka kova lo usau ko dia lo usau manga pa dia puai ka kova itu o vai atua matua soi asi vai au tafa ma dise se taimi au afe mai ali se ia ai saungo ia wa te loa o lau susunga ua fai ma faalongo tangata ilo si ufofonga a o si vai e dei faalongo a ma faafofonga tere la tunu si vai ia o amai oe le nei taimi ai mai se o le mafutanga ua toe le mafutanga ua toe so ma faauau ma tamao le ainga le o sautua ya kalau tay mo na mo ya karpo ya mio wala nga foi siya man mari ori nga ko isa kamara ainga ele fai que querer o forma ne nga le foi ingei kapo yengi ni vai tai ya que no es que esa cara o pega que se calabu ya hay mole cuatro calle de como mole la ko se soagi foi ama oi ima macau eu quero como é que eles são claro malo kai moyele maukala ele le faida kalau mau aku ya malo fatai o le la fato a over aitino alea ile I ila mai o ni fo o lo le o te vai atu ai le te mire nei amasu ai se tato atu lise ya se au mai sa o sa wanga awa o ele isi tangata wa tele upu matala le atunu o tangata ya lolofa o tangata fu ye matua au mai au vaku la se langona le watale sa mala le fionga fa masino kilia uma me uma solo fu uma me uma matulanga sa tu ia oi amai se langona le taimi ya saya lagi siapa boleh vaksin dan vaksin sama saya bisa aloi kesi musui mamai kedua le namanya I think I always try to avoid the question right from the beginning they all telling me to my profile to for the para see but the mouse itself for even when we have fought hard and then they gain victory and when they come back and sit down for maluma. So sometimes I sit back and reflect on the journey and I find the power of the overwhelming. It's just that I didn't find a time because if I say I'm okay, if I say okay, I would be lying to myself. I would be definitely saying to myself, I'm not telling the truth because of course it's all clear and I'm appreciative of what the decision I have done mind. But ako makupaw pero sa mga masalina sa mga area sa kasi na yaw pao malumang na sila and I don't like this journey didn't just live on what we saw in the journey ilo mas naman ilo ani na ilo gusto ani
that package I had to carry because it was just my own intuition, myself that I wanted to start to help. But I forgot that in doing so, you're bringing the whole community down, the whole people that you love to alongside. So right now, I'm still trying to process because although I want to read out my games there, and I still have one to learn, and it's still going to be the same page. And Olivia, we're going because and dragging your name to the mud, and also trying to keep you quiet and trying to keep you silent for something that you believe in. It takes courage to do it. And I'm grateful. Exactly, you get affected by the decision itself. But sitting there and listening to the decision, allow my and carry on and say but that decision, you sit there and you wish that the whole of Samoa was in that courtroom to listen to that, because she didn't actually drag the victims of all this or a city mako, a city to she literally spoke about every good thing that revolve around us and those who are complaining. The incident itself, the content to the makers actual. And I sat there thinking, I wish she prayed that someone could have heard what she spoke, because it came with conviction, it came with power, it came with authority, it came with love, compassion, it came with the whole package. The this is the whole package. She spoke on young victims, and she spoke on our good sides and characters. So it's everything is there, black and white, and I'm grateful as young. But like I said, it was an overwhelming experience, and to come out there, and I'll be grateful, and I'm grateful. It's in the history book, and we'll continue to do the good things for our country. Malo faafetai Alise ele finagalo malamalama utelo fo le langona le na tasiala o faafisili utelo fo ele peno fatele umistatu faatalanoanga o le a o le alu itu loloto le faatalanoanga ma Samuel e pei ona tele na saili ia vanoa nisi o faasalalau ona o le utei loa mo malamalama o le ta oto le loma ia po o i le tulaga o se faaua wino o le case le nei langa o le alava le hit and run, which is on ai vaenga ia kongekianga i le case. But so far, Lise, i lau sa valinganga i le case lava lea, do you think o lala ua vavala mai se ata o le saunoanga le fionga le tamaitai whamasino e sunu ia pesa ili e tau i le tini le sa ilinga umo vaenga ia mo le Amiotonu. Le ua pe wo si taulanga ai o tou ia tai moina mo le nei tai mira so fina ngalo o le ua ta auto for a good cause e sa ili umai mangisi mea o faali lilo ma mea uma o le pe o tou amata mea e sa ili ai le Amiotonu se me se saunoanga. I think it was good that all these things has happened. But the only thing we could have been done better, I'm not going to talk of but they could have had to go through the elements of our charges before laying upon the charges.
laying the charges upon us. One thing that I picked up from the decision that I'm doing at Talasa, Judge Talasa, was whether or it was meant for the police to investigate, to help and to assist in the investigation. It was never meant for the court. But unfortunately, they just grab all that and charge us and take us to the court. They don't go back to the court. They have nothing to stand on. So if I'm wrong on that, like they failed every time, and like I said, it's good it happened, and I'm so grateful in the sense that I've been there. I have gone through the system because I realized our system needs a lot of criminal, and there's a lot of things needs to be done for our police as well in the silent investigations, because the skill that it was not up to standard, and they allow cost like lives and names, good names of other people were involved with because they didn't do a good job on that. And I pray and look kind of because now Judge Talasa has given the opportunity, and now we have this time to face the reality of who did it. Because of living a family, I have to say that. And it cost us a lot of money. It cost young people because we're able to get our cases, to fight this. Whereas just to every day, charge wouldn't right. Unfortunately, that didn't happen. Or personal for viewers and they came to complain. But how many other Samoans have gone through the system and the system failed them badly? Plus, all those things, it came to my mind. And I don't want to keep quiet about it. But we are center. I know sacrifice is a big word, but to do something for our greater Samoa and for our generations to come, we'll get there. But I'm just grateful for fight and fight through it, and then that's how we see. And I think if everyone could see that, we are one people, and we only want one thing. It's that for our people to get justice of everything that we do, just like how we wanted justice for our name to walk up again. Malo, faftai lise ole fisilia o te mana o e mai sau tau fa malamanga o te resilia tu anga tonu o te loe fito tonu anga ia Samuelu ia Sam ma sivai ai ma se lava Sam ai o te mana o e mai sina o valinga e tau fa vala mai ai pe a fa ia mafaina e sau noina ia vaenga le ona o lena saule i unga o fa masinonga ia lewa le mani tua inga mani ma fau ngai fa maoni ai la fionga le palmia o lio ya me se foi o le fionga pula ya e au fie foi ma o el to fine tu lo se vangai si au misi kasi foi le lau saingi le nga le pei na fa yela mo rianga ai tu sai le ye foi se fa maoni nga ai o le mele to facilitate ngata ona o le ia le fasi o le famasino o le fai unga la fionga Talasa e fa maoni ia morianga o Samuelu i fa matalanga defamatory foi le i lunga social media o le mafuanga o fasilia tuai le anga e o foi atea o te fia manino po o le fai unga le na e au fia i ma fa karangoanga ma Samuelu ma Sam langa o le pia generalize mai le mai ngole le o fai tau atu ai foi o nai fa ma o nia mai le ia morianga pia tangia mai e io e fa masino e le sa o fa matalanga Samuelu sa fai lungo le social media pe sa tau fa tu lo le upule fa nga fa tau fa leanga
O le la o ke kau fia fesilia koe wa o ke ngofo ma o le vaenga le mo one day fo. Lo no winga ya afia I marfata no ngale sa fai masamuelu ma. A fa pe ioe. O winga la ya kia. Correct me if I'm wrong. Ya kia ula. E faisi kau longo le o le tūlanga le whaafonga mea le tunu. Se manga se fisosongi mai afa mole li se e mawhaina e tau valivalia mai ia tau whata o tole leia ia po o tau malava wha mole. Ke loa e au ia le tau ia whalongo i o le mai a palasa le moma ia kia ia le koe karea lo pai mo palasa mo kai pausi o e afia mai mo lo wan mo le media e o le lua le mama ko e mo ia pe mo i parlament ka fa ka mo anga sia ia mai le amaka ia mane fa to mo anga ko le ni ngan le o tau no sita ia pe ngana le nga wa mo ni mai ia ka mai kai pausi mo ia ya wa mu dia mai fa fo anga mo dia ita o me ro fa so sale gumo ole so ben fa ila ya ole sila ni male o sa mo le media pa kala mo ai fa lo kelele ya le ka pa fa pe o mu dia ngani mo le o blanga lo fa so sai ya male si mo dia o dia ya e ana pa mangi me kalaso ole morianga le ngai le i fa pe le fa yo fa kalanga fa si ngai ma duenga ari ba le malu ya pe ku blanga sa fa ilo mai lu ya ai ro ka kili uma lo mamla o kala me kalase yo ala si kala fa me kalase kanyo fa uma ko le lo maya lauli ya base foi kuliah fa ko malam ya ala foi le la ku ka usa ya pamai ka mai kai famsi ya masih ba ya lo que be ya fuli sel maale lo mai fuli sel maale ai fa pe mai a ko ore fuli sel ba ko mo de wa ke fa pe ka famsi ko fuli so la pe ko mai kai famsi i o mau o wan mai ala murianga yang fai ri pole leu ia ai o ulang sa wa ia ni ko ele ka fier fam smoma ele ka penga amai ele fio ka mai kai fam sima ya sa alasa leva mo e su te ai i lunga ba ale tang ia i fa mau ia mai ole kua e si fiera mi ko ele si mera fa vai ara mi ko de si la mai sa mo le ke o sa pi mo ka fa kai fa pi to malala so ila e fudi ma ale fa mai ko mai kai fa si mo fudi esi me ngai la mo mai alo fi ya ma ko ngan fa su kai ya ku mu sa ko ya mi se ko ire o fere ko ya la ila ku sa e ala saidi mo la me ko kai yo kulang ngalen mo ko de skam kala ikular ya ti ya kai la se ko na pa si yeah it's gonna happen that siasa ono le na see my posts in social media pro what will sound same mo so saya ina mafwale pa mawia yesimon yan yeah, well, basically, I was charged as using harassing using electronic devices, whatever. I fighting my charge, and yeah, it's got to do with the case. It's what Sam used calling the Alani people say to know and Roman to know. Murderers, he specifically called them, Ibumalipokalanik. So it was what he said, but it's not the program itself. Okay. But it's what he said, because
ele é esse meio humor, from Simon, from Yeah. they complete describes. Yeah, so it was, ele fazia o mais do social Yeah. media, do saya. In fact, saya has been very helpful for Ifatatana and Saya in the macro case because 11 videos were played during the trial. Ikaw sa mga malamay, sa nasa preliminary. In fact, it didn't come from us, it came from the prosecutor's side. And thankfully, it was a win-win for us because but it was just one interview. Repeatedly said, calling them murders. So, but other than that, that's the only thing that not being convicted through that. Misleading for this but other than that, it's something that it was nothing. Faftai tele lava, faftai Sam, faftai Alice. Lela umatua ta wavala le manino li tulang. Walanga na fata tali se lao le nei tau te afifio mai ai. Se taulono winga. O le issue wa ai lau moli mau I mea na eva ai I le hit and run. O le kamaranga le ka oko per Saili Le Amiotonu. Ai kusa o ngā pe waru wa sawa I kua male langonga fo ile le wa pe wa shua wa ka wa koi mariska nga ka pe o ia le nga a wa vaenga le tau na ave pe famasino nga e fasa o me famasino nga tulanga le o Saili Le Amiotonu hit and run e pe on ta fata noi o lai tatala al fai to o vaenga le faftai le wa manino mater vai ia o le no fai une nei pe no fai atu. Welcome back. Yeah, I lungo tato wa prokalame. Yeah, also for I fafdaima fie le loto wa maua le urua I fatal no angale nei. Yeah, as a free man. Once again. Yeah, itua la fo atu le no le nei fai. Yeah. Ele le yarka I kaskasi me al tangata yam fai mai sinana ta mai tala fai uma o ai foi tau te fia lo fai ai matulanga uma te tala le vanoa io e mamoli ai lo fa anga fai u io tato tau mavaile le la maka mai si vai va kwar sa fa si vai wa makua io e fia ia si vai nei va nga le ya la foto ma wala vanoa mamoli lo fa anga mal fa tai fai u Ya kaya soka. Kaya mga bawa. Kaya muli ako pakai ngayon ay ngayong pingang pagkakuan may foi. Hindi makapos ni family kay. Kaya mula kaya mga pakai ay nga foi siya ko mo. Muli na ko kakuan nga. Mobile ko pakai dan ko Samoa. Ika ka ko yoro no famay mo iya mako. So Saili Le Amiotonu. Paula se pakai malo. Ya, saya mon tawo ka baile Elise. Ya. Mulia kualen apa pakai. Ya, o Samoa. So pilih yang mau bermau, dia lawas si kafir ni dalam yo fakirana, yang dia kuaman fakir, yang kioku, wo main masang, yang besi pun soain, bo finish yo ko ruangai na to puli siapa, fai yang ko ruang siapa, dia boleh boleh si orang fang ya tindaku, ya mau kain na foi. Ingayo sekali bisila alufa kile moko ia kama ya alufa le kuwa la forma ni me mamako gaskaya okay jam ya Alice avakuya ya or ka pequeni or class avatia te or class captain or ka ko vasenga e fai umaya
o te iore la nei whaia o te na mai e tua i a ratu papitua ai se papitai pa le lana po e le mitangata. O te loa o mai a whakatai e la ku mai le te mapalia i o le no mai a e whatu kes. Pa lo mato ne whatu mai na maia. Ia e ao lama o na matia na papitai. Sa mua ai mese lava. Ai le whapitua o papitai i le tapuaninga al shitato o te nei ai mese lava le tapuaninga sa pale pia o fast supporters, fast time. O te tari tonu o ana le se anō fo'i i le lamu malo se te kono manato lau a fono na nato komiti e le mawhai o na mato mawai se na mawhai o na tutomi na mato luia whako ua e se tato no konois. To all the states in Misia, in Australia, America, in Samoa, or New Zealand, Tutuila, anywhere around the world, for the past borders. Thank you so much from the bottom of my heart. I'll take Lord, what's up to tell me team. My name is happy to see you. I'm not so much. I'm a fan we are a tattoo case. This is not the end of it, it's the beginning to another creative part of justice. While I'm saying name, I would also like to acknowledge Tattoo Tali Le Alii. I won't mention their names, but you know who you are right from the start. From the time you want to get to the time you want to get I would also like to acknowledge the support, great support of one person with your sister. A former to Taxi Blake and Daniel, especially attitude in Seattle, Washington. Thank you so much for everything that you have given me, that you have supported me with. But time for taking my time in my eye when I needed someone to talk to, especially going through these old verses. Special thanks to my family, to my parents. I know I always put them last on all this because I don't want them to be in the limelight. I don't want them to be affected because of the choices that I made. But I know their support was always there and the love and the care. My sisters, brothers, and their wives and children, I love you all so much. And I would also like to extend my grateful support to Anastasia and Fool. Thank you so much, sis. Thank you for always cheering me up and for always saying hi at times that things didn't go well. Last but not the least, there's a special people that I wanted to thank. But unfortunately, I will not mention their names. But you know who you are, the special couple between my parents throughout this 2 years ordeal. Thank you so much for taking care of me. Thank you for loving me. You know my heart. You know how dangerous it was that you stood the storm for me, and I will not take this lightly. I will support you in any way I could, and I will also be there, always be there for you too. Thank you so much. TNJ, I love you both, and I can't wait to come home and hug you too. Thank you so much to the people of Samoa, to my villages. I won't mention because I don't want that, but you know who you are. To all my loving parents and friends, thank you so much for your support, Samoa. And this fight, and this is just the beginning of another great fight for all of us. Malo whawtai tele tatou whatatantonga mo roi taimi pe ana whai atu fo isa mo ila whaafumaua o ina mua tau sila i le tangata so whai a Samuelu ma le mori mau ua longo a ia ai me se fo o tala wa sueni ai le Saili Le Amiotonu ma fo ile maliu o le atali ia tu au ma o le ua sa oloto o lana mori mau na sau wa vema me o saitia ia lo le tula fono whaatai le atua o toi whaalia lana Amiotonu le ua toi sa oloto o ia ma o le amatanga le leifo ile o le whaaua wino nisi o mea sili ia mo le Saili lava o le Amiotonu le foto sisilatu
ua saur kanga ka fawinga o folinga o le aulelei o le kingo io e peisa loka I o I perkangia ka malo ia ia fa mo nga le tua tatou fa to fa mo le nei taimi tatou te feso te pea ai alofa te le atu manuia le nei fiafi to fa so foina le ataua ia wa sia falling o sem le ia falling le se mo se haru ko pis panka ai sa pis fa ma ia mana ia lau fauinga pis fa wala o ngai ka kalo e so uma fai ka kus pa e so uma le fun ka wala nga pong e so lu ia so ke longa e ke le sui ke le sui nga mi fori go se hotel go foi mai ta sire va inga ta ua ta te mori mauina I tangata ia wa na o te tonu to soli e o riska ka ya ta ya o se mo riska ka no vai tu foi lana case ka foi do pokaki sa o soli ka sire ka soli ai vai le pokaki de sa maua mai ya ka foi ele nga le na po e leo ma soli o vai se ka foi de ngo foi ku o le vao ele roa ele o mai kai de ai mau o kai de vai I masing so le aku la mereka ka I taina o ka ke fa pe se ele ka o sa u ngoronga atu ala po pa e foi la sunga ya Samuel la to ya sem ti no le lei falling a fia fa pega ho ya si vai so le arngi fo o lo o se senga lo makani pauanga me kaua ola e arngi fo o ala pipi mangi fo o la arngi fo o le kaua ke tawa tele kaua ke le pi ni fo o le after na wa mai ale fata tanonga ya ele se fata tanonga fo ile e tautu esu e ni si vai ngalanga ali ata ole aunga ia lai tatia pepo le ali fufu what's next ana paulo vai no fie loa manino mai loa tili o vai nga ia lenga fa mongi ai moriang ia ai fa taila le uto fa manino mai la tolo e do ke mon mau no winga sa wala nga sa do fo e tala fo ina ia na pe tu shua kele ia o talana e tau na avi o fa msinonga fa ali di uma fa raso su ela to le ku ingai pai mala fa o le vai ngai le hit and run yo men na yo la vai e ta o to mo se su enga le o ku si o se mon ma mana ya na uto silatu ya mo le uro taimi o fa ta wa yo ne fia le tarsanga ina yo mai o la to no ta inga mai se o mo sa fa kai aftai le tunu aftai mo auto ya tai aftai tele tato fa soa me so la fa tu lima ya o se fifianga le ga foi le no mana tu si fa mai al fa tanonga le ya na mai foi le tato mati fa lo tele ni so mta upu o tato yaila no si vai suale e a fe ai ia le vai nga ya Samuel ia te lo na te sa mo ai mo si ro filo inga po le turo pena ai mai le tumu ai o whawhitauli ma le ngasu ai o le meo lo tupu le ni teimi o le asau o e whato whala inga vui ia me se fosfiri ngā lusunga le ataua le alau mai kua Samuel o le melenga ko manga umaya o le melen tatou nau uma lava ia mai tua walanga na lua fo sa ye foi se si whato whala inga na umai ia pe whapea siri atu le saunga le mu langa le wa sila I meu kupu o I Vietnam ka ngaka fa sio case ka o le la tau te fa soa ona ele na mare laina ele o fa mutai ile mata upu ile hit and run langa o le lava e to be continue le sa ili linga manisi o mata upu ele na o hit and run ai o le asa o fa to fala inga o le la wa tua ia le sunga Samuelu mata o lea se fautuanga le lei a o lea fo ini vaenga I te tau ona fetala iai le tō whāma le sirisila mōra saunga le mu ai mai se o nisi o information so lo ia sau whai mai ia e tu sa i o mata upulau tele Malo ba te ya sia o le tau ala pa o le o maua le
le so te inga I lunga o le tau te iai le fo fa matal tala la do ele o papeona au mai la do se tulanga la mai tasia to tala no ai ma to lo te ai ma ta u mai pawa ole nga ko ile ola ole tu ola lo ile tali ya sam so foi essa bueno ia ina ia a fai o se fatala no ngai mana o ai ia le media ole o sona fina ngalo fa o se fa tai fa pe tu la ia na tu ile tu fei si fa tai ole o mona sa no e lu mo le to te ia avoid le media le ngai e ono to la langa mai ai le media ni mata u nei te I o to o mai ai ni ona la ngona mani ona ma fo tu la ngai to nei ai ata wa ye hey ele se me ola fe ai tangata ia o ato to lo tanto no ile to ole tu fo yo sa mo ole tu te fili sa no ai so se sa mo ai la fe alwa ima mo ya o tatu te fa fe o tu la mai e ona mai ni si mal tu la ko pe ona tu mai ta wa ya si si la ele me foi no foi ai sa mo ona ya ela tu ti go o sa mo ma la tu ti si la fia fo ele o se tu no le ngai e te tu lo vai o tanga te sa mo o le ano nei te fia ai pe ia na langa mai ia anga o matua o lo I tu mau e a fo e fo ina la tu ta fa le la o ta tu mai tau kina no ia tu nula o no lo la tu te tu nula e ma fai o fa tino ia tu nula e le ma fai o fa tino la ngai te tu quale le lo fa o lo sa mo ai sa ona o le e tu no vai ile ele ma le tu o lo te nubi ai ele ngata sa te nubi ai o la tu te tulo puti o la tu matua e va pe fo I le e ta o to ai tu a matua e na sa ina su le ta ya ne ia mo se sa mo tu tas lo le te tu no asia e le se me la fa fe ai fa no ia sa bueno o non tu langa va pena te tono asa bueno wa ia I ngale tu ia te ia le se me la a fa ina ya ola ule tali atu tu sol fa siri asia tam ale sunga le atu ma lo fa tai tau so fingan o le me fongi ka o foi lau mai ka wa ku fa popo le sa wa foi bui ese ai si vai ma sam I si ko fa o si vai ma sam o ma se le la te o mangalo o sa se la fu ma singa ere nga se va I fa si vai fa ma singa o lo winga la o leo mai ko o manga se le la kai mi la fa salanga ele se me foi fa pea o le mai ko o fa sawinga mai fa singonga so ye ka la ye ka o va nga ele se me la ko nga e fu la se si kulanga o le o manga se le time a fonga a sam ma si vai o me ka nga e ka ma lo fa tai sa le so nga le tau wa fu ye o lo time serve o so le wo manga ko di ku se mana tu mai o le na tafia o kafia la le o ke lo longo fo ye uma history kafia le tailo ye ni tafia o ke ro kafia mo ka ki ya le lua tau sanga male valu masinga ko e fa ngisi masinga ko ru ka sanga kafia ale la wala mai lo le unga fa maonia nisi o tu inga ai saule sentencing wa time serve longo winga wa mai au fa mali inga le kula fo wale no va vayat ole o tau sanga ina amata mai ai le fatu la ngor tar sanga leo e kakau fa fa pui Samuel fa mai lima le fu fa kakau nga lenga yai ai te I sau wa fa mali ina fa masino nga I tu le lei ma mi o nga le lei len fa pe lor fa to fa la inga ole a tuli na ole afa ole lima kausanga saunga le afa lima kausanga e lua tausanga
male ongo masinga ai fai nga kunga kusa ua o vai Samuelu le lua masinga kusa le sau e lua tu so lua matua fa mari ina le in credit masinga ma wala sanga refund pe aka ko kalango le fa winga kusa e saunga ua matua fa mari ina la ia le tula fono ai koe in credit tai marka malo Samuel ile lua masinga pe afua ia le la ua fu sau ai tu ua mangalo sau ia si vai lima e masinga le fua fatau o le morianga le pe afa maunia ia ai peitai o le sa serve la na fa mo fa maria inga foi la ia le fa masinonga wala vale o fa mangalo foi lisi ia o le ana fa maria ina le tu la fono wala nga misi ya lua e saingi o le saingi nga misi ia ai saunga la ua apalai ua maua elise fa manuianga foi lele o le solo fua e au noa ma se morianga fa mawinga po le discharge without conviction so o le alala na e leina as of now tau tele oiloa po le ase fuafuanga le legal team ia tūranga le tau sau noa ile Godfather pe yeis sorry vui pe yeise se kua pakakua se me maua pe yeise lea compensation ia po le alava tūranga pe na tau tele oiloa te loi paul mele fai te bine na le enjoy Samuel mua ia ele to mamau ai ele fasi vai ngale go faro go go ngai voi mele ya tau ia le sa no Samuel na longo foi ele apili ia oi man tole na fai mai ina o mangalo mai na longo ko vai ku ele apili ku se fori ko mai la o Samuel de ngola ia ale fa mai ele o ia te ni lora por apili ngale fai ele bong e no por eso valu le fa mai ola sovalo mas ina fo ia wa ole afu ole wai ele ia se fa masino ngai le asamale male bala o tangata ya pili be afai ele o fa mali ina ia to o fa mali ina tu la fono mal fa masino ai ia kala ko ia o ngai lai i kakaro ka o fi bai ka ba pene ai me si foi ole ina ile tangata wa fai ile fai ngal fa masino ngai tatu mata la le ile tu la ngai pe ona ia pe apa pe ia la so malu la le piti ya tatu talia pe mau le pe o fe fai ile piti wa ina na lo pa pel tuala e a fi ai pe o yen fa yele bolia ya sa no mai pe ole tulanga le pe ona ia o wai pe ole winga le on fa chalanga ko ile ile baenga le tatu talia lu pe ma ko fe me fa ya pili le ai wala ma fu anga o pili wa ma fu anga le la pili ai ya pili ya ole jutin na fa sino ngala to malo te tonu ai ya ta ula mai te tonu ni ina fa sino bla